Eastleigh gĩcigo-inĩ gĩa Kamũkũnji kaunti-inĩ ya Nairobi, aramithi gũtirokete mĩhang'o ya wonjoria ta mũtugo, nyũmba ciothe cia biacara ikĩhingwo, onjoria na aikari magĩtabania mũrũrũngano wa thayũ kũmenereria njũragano cia Runa mũtumia na airĩtu erĩ. Tumeadhiriwa leo, hatujafanya kazi siku mzima mpaka saa hii tumekaa tu hapa juu ya mawe. Tunatafuta pesa hakuna. Tumefunga maduka, hakuna biashara. Tumefanya maandamano ya amani. Wenye mnaona hakuna polisi, hakuna security. Tunafanya maandamano ya amani. Kuna vitendo imetendeka, mama na watoto wawili wake wameuliwa. All we need is justice, yani tunataka justice. Watu ambao wameuliwa wafanyiwe justice. Nĩmakomithetie na njĩra nene kuongerereka gwa ciĩko cia njũragano iria ironeka o gwakia bũrũri-inĩ makĩhinyĩrĩria thirikari kũgacĩrithia ũgitĩri wa Kenya othe. Hali ya usalama ikorwo iturizĩtwo gũkũ Eastleigh nĩgetha biacara citũ cikorwo cigĩthiĩ na mbere tondũ tarĩu ũmũthĩ nginya thaa ici tũtiendetie na tũtihingũrĩirwo malls. The government should play the part that is supposed to play. Yeah. We do not want more abductions, people being tortured and people being killed without any answerable. The government should come, find answers to the problems that we are facing. Kila Mkenya apate kwanza protection kwa sababu hatuko safe. Sasa kama mtu atachukuliwa na anachinjwa kama mbuzi ama ng'ombe, hiyo ni noma. Umeelewa? So kitu tu iko tunataka kwanza kila mtu akiwe safe. Si ati sisi tu wa Kenya wote. Nĩrĩtana rĩnyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wa Kamũkũnji Yusuf Hassan marĩ hamwe na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna arĩa manyitanĩire na onjoria ya mũrũrũngano-inĩ ũyũ. Serikali ichukue hatua haraka kabisa kuwafuatilia hawa watu na kuwakamata na kuwaleta mahakamani. Pili, tunataka serikali iongeze harakati za usalama na amani katika mitaa yetu. Haiwezekani kina dada watatu wachukuliwe kutoka kwenye mitaa zetu kwenye barabara kisha watendewe ukatili kama ambao tumeona dada zetu wametendewa, alafu tuambiwe na vitengo vya usalama kwamba hakuna mtu ambaye anajulikana ni nani alifanya kitendo hicho. Kulingana na ripoti ya borithi, mĩĩrĩ ya Waris Daud, Amina Abdirashid na Nusuba Dahil yonirwo tarĩki 21 Machakos, Bahati na Parklands moragĩtwo na njĩra ya magigi. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.